جبو رايا گشتی دده حزیران ده نونر ریوبریا خسر لهوليري جهاد حسن و دو اندام تکلین پارتیا پیاده مصطفى خلیل و مصطفى عزیز لبالا فرگه هوليري دما کو میوان پیشوازی دکرن جالی آسایشا بالا فرگه و هاتن بنچاف کرن و رادستی آسایشا گشتی بون جوی روژه و حیا ایرو اف بویا هفته یک تو آگاهی جوان نهاتیه و تو پیوندی بوان را چه نبویه گهشتی آسته که اوسا کو ام جیجیان وان بگمانن د پیواژویا که اوسا مترسیدار و گرینگ ده کو گل ما جیان دکه کریارن به وی رنگی تیواتیا آستن کرنا خباتن دیپلماتیک و سیاسی هر وها دکوین چارچوبیا هولدانن قلسکرنا دستکفتین شورشا روژاوای کردستانی اف کریار به تو آوایی ناکوین خدمتا یک ریزیا کردی و هلوستا نتوی برواجی وی دکوین خدمتا پلانگریا نیارن کردان به تایبت دولتا ترک آکو به همو ربازین خواه دخوازه داگرکری خواه لسر اردنگاری کردستان فره بکه لسر وی بنگهه ام وی سوجه کو در حق کسایت ماین سیاسی شرمزار دکن او ج پارتیا پدکه دخوازن کو دمل دست نونرین ما سربست بردن هر وها بانگا ما ج حکومت هرم کردستان پارلمنتویا هرم همو پارتیین سیاسیین باشور کردستان اوکو لهمبری وی بیاره بدنگ نمینن هیوی و باوری ما اوکو به ارکو برپرسیارین خواه ین نشتمانی رابن نونرتیا ریوبریا خسر یا باکور رجلات سوریه لهرم کردستان نونرتیا پیاده لباشور کردستان سليمانية 15 حزيرانا 2021 واي ما أويا كأيما بزاني بن أم هوريان مان بچ تهمت هاتنا دزگیر کردن امانه لسلكه کی سیاسی دیپلماسی ایشکن پایتخت هرمی کردستان روشتنا مطالب و پیشوازی کردن لشانده کی اروپی روشنبیری پارلمانتارین اروپی بو یک ریزی مالا کردی براستی هات بون بلا امانه تا استرونی بوچی هاتنا گرتن لایک دیکوا وەکو پێمان هاتیە ڕاگەاندن دیوانی سەرۆکاتی هەرێم ئەرێ لای ئێمەیە بەڵام تۆمەتەکە نالێن شوونەکەیان نالێن لەبەر ئەوە گومان لایمە هەیە کە فشارێک لەسەر ئەوان هەیە خەتەریەک لەسەر ئەوان هەیە و حەقی ئەوانە ئێمە داوا بکەن کە ئەمە پەیوەندی لەگەڵ بێتەکردن ئەمە سلکێکی سیاسی ئیش دەکەن قەتعاً تاوانبار نین ئەگەر تاوانبارن با پێمان ڕاگەینن تاوانیان چییە بۆ ئێمەژی لایمە ئەشکارا بە ئەو پرۆبلەمە چییە